Besikwimishini siyintombiza kaNGCAMU, i-high state yokuqala sayishaya ngamalengiso. uBramike beka-impressed, bekangazi ukuthi-ke we were trying to buy his trust. Family nazi izinto ezikhala kahle, i-PQ Clothing Boutique iphethe impahla ezinhle kakhulu, icathulo, ikhwama, konke nje komuntu osifazana okudingayo. BaseKwaGafontein ngokwe-location kodwa bayadeliver iSouth Africa yonke. Bayatholakala kuWhatsApp futhi ungavakashela ke neFacebook page yabo PQ Clothing. Bathi ngesilungu second time is better. uBramike bese truste kakhulu. Wasinikeza ke iplan yakhe for i-heist yesibili. Le heist yesibili bekuyi-heist enkulu kakhulu. uBramike bekayitshenile ukuthi once wayenza le heist uzobe seya-retire ke mase ke ibhizinisi alihenda over kuthina ngoba bekazokwenza izumbulo ezinkulu zemali kuleyo heist. Wasinika ama-instructions ngokweplan yakhe, wasitshela ukuthi sekuphela iminyaka ewu-5 eplana le heist. Njalo bekahlezi yongena kuleya ndawo ayenza iplana ukuthi uzoyenza kanjani le heist. Ama-instructions wakhe ke bekuwukuthi thina sizongena ngqo kwi-kingpin, singene ngqo sisejuse ngako konke esinako ngoba yikho indoda engathi no kumzimba wethu omuhle kanje. And then mangabe sikwenza lokho, omunye 2 parts ama-member awu-2 ephathi yethu azohamba yo distractor ama-security, afika washaye enze ngathi kuyaliwa nama-security. And then enye member izobeke isi-ona i-alarm le-fire, shukuthi i-ona i-fire alert. And then kuzothi kusayisiphithiphithi kanjalo thina sithatha isibhamu sisibeke enhloko ye-kingpin and then singene sithatha ama-drugs siphume kanjalo. Wasitshela ukuthi e-ofisini lale kingpin lehlala khona ama-drugs kune-back door ephuma ngezitebhiso lezi obaleka ngazo mangabe kusha umlilo. Wasitshela usobe sesiphuma lapho ke sifake ekhwameni zethu ke lama drugs wonke, akekho umuntu ozosuspecta thina ngoba sobe siyama ladies bazobe bona bebusy bejaha abafana. Kodwa ke mangabe sibaleka ke wasitshela ukuthi mesiqeda ukwehlika itebhiso kancane kuzoba no left, singene kulo left sinyuke ngawo siye phezulu and then kuzobe sekuba nesicapha se-ceiling, siyongena phakathi ke sicashe khona sihambe ngamakhona ke ceiling singazwakala ukuthi sihamba lapho. And then so sesiphuma sesiphumele ecar parking and then igebengu lezi zobe zibhizi ke nama bodyguard ejaha abafana akhohlwe njengathi futhi nasovela nesinyamalala esiphele endleleni. Lafika ke ilanga le heist, uBramike beka very excited, bekajabulile, athi dala le mina ilindela, dala le mina iplana imini yokuthi aretire le business ngoba usevika amabullet amaningi. Lapho simlalele nje sismayila kancane, akazi ukuthi thina sineplan yethu different than eyakhe. Siyawabona wonke lama-plan ahleze singenisa wona esichazela wonke ukuthi uzongena kanje ushone kanje. Thina sinendaba sibhizi siplanise yethu eceleni, mina nosisi wami ubusi. Okay, lafikile ngale heist sashona khona ngesikhathi lesi vele ayisitshene ngaso ngesikhathi esukuthi kumele ube usumi la. Saqonda khona ngqo vele sashona khona. Mesifika le boss le athe asizwe soyibulala, sayisikela iphepha kodwa sayisikela iphepha elwrong. Sayisikela iphepha lokuthi uBramike uthumelile icrew yakhe la ukuthi izokubulala wena, kodwa sangamtshela ngokuthi kuzotshotshwa ama-drugs. Samtshela ukuthi uthumele icrew yakhe ukuthi izokubulala, so manje uthumele thina usikubulale, so thina ngeze sikhona ukwenza lokho, angeke sikwazi ukuthi sibe negazi ezandleni zethu ngoba thina asibona ababulala, zange saphatha isibhamu before. Usitshela ukuthi sizokusejuse, sikusejuse mase ke siyakujova. Siphethe umjovo, simshowe umjovo, sithe sokujova ngalomjovo the time isakusejuse and then uzofa immediately. Sase siyamtshela ukuthi usinikeze nanka ama-ring, lama-ring lawa yasitracker ukuthi sikuphi, ayi-tracker yokuthi sikuphi. So sicela ukuthi wena uhambe ngale ring, thina sobe sesiyamfonela ke simtshela ukuthi simiphe i-information e-wrong, simtshela ukuthi hayi sikubulele kanjani nje simlahlekise yena ke uzobe siyasilandela ngale ring wena lo igqokile, acabanga ukuthi manje usezoqedelela thina ngoba thina siphethe i-information enkulu ukuthi sibulale lo muntu singaze simise ngisho nasemaphoyiseni.
Ayike le Kingpin vele yayithatha ke le ring yayigqoka mina ngakhiphe yami nobusi naye wakhiphe yakhe yagqoka A1 enye yayigqokisa icolleague yayo sho ukuthi ibodyguard layo. Hayi sahamba ke Kingpin yahloma yathi ayihloma impihlasele yabiza bonke osikhotheni yabo osikhotheni bayo yabiza wonke itago yaziyo yabiza zonke igebengu zayo yayigcwalisa ibhasi yathi ke ifuna ukuthi uBramaki ayilandele. Ayithina ke sathatha ama drugs mesiqeda ukuthatha ama drugs safonela ke uBramaki samtshela uBramaki ama drugs lawa siwathathile akuthina kodwa ngeke uzuwanuke angeke uwathole lama drugs sizoyithengisela thina. Hayi ke isilime soBramaki saqubuleka ke satracker lama ring salandela ama ring ukuthi ama ring angakuphi kanti asazi ukuthi siyoyithela empini. Angisho ke lesikhulu le Kingpin yama drugs ihlohlile ibhasi kanti iyoyithela empini yahlohla ibhasi yawongena kwelinye ihlathi nje yacasha. Shuthu uBramaki ucabanga ukuthi thina sicashe kulelo hlathi hayi uBramaki mekafika lapha empini wayithela empini. Hayi ke zasho ngesibhamu zatheleka inhlamvu kuBramaki necrew yakhe. Thina lapho bese sikuphi ngoba bese sibalekile sesiyocross iborder yaseMozambique. Besinomunye uconnection ke ukuthi ke sijumpisa kanjani impahla. Besino connection uthi impahla sijumpisa kanjani. Bese sikude impahla sesijumpise kudala. Episode 5 uyalandela.